হে গাইছ, আজি যিটো ভিডিঅ' মই লৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ'টো একদম পাৱাৰফুল ভিডিঅ' বুলি ক'ব পাৰি। কাৰণ জুবিন দাৰ পাৱাৰ কিমান এই যুৱকজনে সকলো দেখুৱাই দিলে। চেন্নাইত থাকি এই যুৱকজনে জুবিন দাৰ পাৱাৰ কিমান সেইটো কথা তেওঁলোকক দেখুৱাই দিলে। এই ভিডিঅ'টোত সকলো কথা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু সকলো কথা গম পাব। কেনেকৈ জুবিন দাৰ কথা কি ক'লে তেওঁলোকক সকলো কথা এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গম পাব। আপোনালোকে হয়তো তেওঁলোকৰ ভাষাটো বুজি নাপাব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে চাই থকা ভিডিঅ'টোত ছাইডত এটা CC বুলি অপশ্যন ওলাই আছে। চাওক, ভিডিঅ'টোৰ মাজতে কৰ্নাৰত CC বুলি ওলাই আছে। সেই CCটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ক। তেতিয়া মানে আপোনালোকে ইংলিছত ডাবিং হৈ যাব, বস্তুটো লিখি দিব ইংলিছত আৰু আপোনালোকে ইংলিছত বুজিব পাৰিব। ঠিক আছে, তো বলক বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো চাওঁ আমি আৰু সকলোৱে আপোনালোকৰ মন্তব্য আগবঢ়াই থৈ যাব বুলি আশা কৰিলোঁ। বলক আৰম্ভ কৰোঁ। നല്ല സോങ് വെക്കാൻ മലയാള സോങ് കട്ടിയ സോങ് കുറച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യത്തിലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിംഗർ ഇല്ല. ആസാം ടോപ്പ് 1 സിംഗർ. ഇങ്ങനത്തെ ആളെ നമ്പർ 1 കിങ് സോങ്ങർ. അതില്ല, ഇന്ത്യത്തെ നമ്പർ 1 സിംഗർ നമ്മളുടെ ജുബിൻ ഗാർഗ്. ആസാമിന്റെ കേരളത്തിലെ എത്ര നല്ല ആളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നോക്കില്ല. ഇയാൾക്ക് ഈ സോങ്ങിലെ ഈ മോപ്പരിക്ക് ആരൊക്കെ ചൂടാവുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാവും. ഇത് ആരാരോ നമ്മള് എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആള്. ആരും ഒന്നും തെരുവ് വിളിക്കില്ല. ഇത് നമ്മുടെ അത്ര സ്നേഹത്തിന്റെ ആള്. ഇത് ജുബിൻ ഗാർഗ്. अंडरस्टैंड? आई कैन तुम लोग को जुबिन गार्ग का मालूम है? तुम मारेगा? तू मारेगा? तुम एक मिनट रुको, मेरे को बात करने दो, बाद में तुम बात करो। नहीं यार, आसाम का सॉन्ग इधर नहीं बनेगा, इधर मलयालम के ओडंडा ओडंडा ओडी तलरंडा ओ मैंने पूमुगा मारिडंडा. तो गाइस मेरा बात सुनिए. जुबिन गार्ग को सपोर्ट करते हैं और मलयालम आदमी को मुंह बंद कर दे. जुबिन गार्ग कौन है इसको बता दो. তো চালে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত কিবা এটা গম পালে। আৰু যদি বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মই বুজাই দিওঁ। চাওক, এই ল'ৰাজনে মানে জুবিন দাৰ পাৱাৰ কিমান, জুবিন দা কোন আছিলে সেইখিনি কথা তেওঁলোকক সোঁৱৰাই দিলে। খুব বেছি ভাল লাগিছে তাৰ বাবে। য'ত জুবিন দাক লৈ মানে তেওঁলোকৰ লগত কাজিয়া কৰিলে, তৰ্ক কৰিলে, খুব বেছি ভাল লাগিছে। তেওঁলোকৰ মাজত জুবিন দাৰ গান লগাই দিলে, বজাই দিলে, আপোনালোকে দেখিলেই। তো কি ক'ম আৰু, খুব বেছি ভাল লাগিলে। যদি আপোনালোকে একো বুজি নাপালে এতিয়া বুজি পালে আৰু আপোনালোকৰ মন্তব্য আগবঢ়াই থৈ যাব আৰু শেষত জয় জুবিন দা বুলি নিশ্চয় লিখিব। ঠিক আছে, তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ পাম। তেতিয়াহ'লে বাই বাই, থেংকছ ফৰ ৱাচিং। যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ হ'ব লাগে। বাই বাই, থেংকছ ফৰ ৱাচিং। জয় জুবিন দা, জয় অসম।